Jual hari ni Ira pakai tema warna sea green ataupun warna mint green Okay, so you all yang tengok video ni, okay, you all nak cari sedondon, seragam, nak pakai warna sama kan? Okay, you all ada tema tak? You all punya tema warna apa? Okay, cikgu ataupun geng Maharban, okay, you all suka pakai, ada customer dia suka pakai corak batik, ada customer dia suka pakai corak penuh, nak bidang 60 ke bidang 45? Okay, Ira nak update dekat you all. Ira Syukri baru stok masuk hari-hari kakak untuk sedondon ataupun seragam. Okay, you all nak cari seragam by per meter ataupun nak pakai per meter untuk kemeja lelaki, baju kurung perempuan, apa saja tema you all nak pakai. Okay, you all just komen saja nak cari warna apa, nak pakai tema untuk majlis apa. Okay, ataupun you all boleh order secara online. Okay, di hujung jari you all saja. Ataupun you all boleh datang walk-in dekat Ira Syukri di mana? Di Jalan Tanjung Cek, Kota Baru, Kelantan. Butik buka hari-hari sayang pukul 9 sampai 6.30. Special dekat Ira Syukri you all. Kain pasang, package set dengan tudung macam Ira pakai. Okay. So, komen dekat bawah ni you all nak pakai tema warna apa. Okay.